babaye ab'umumaro mu gihe cyabo. Ibyamamare u Rwanda rwabuze muri uyu mwaka wa 2024. Umwaka wa 2024 usize ibikomere mu mitima y'abakunzi b'imyidagaduro haba hano mu Rwanda. Hapfuye benshi twakunze, harimo abanyacyubahiro n'ibyamamare haba mu gihugu ndetse no hanze. Hari umuhanzi wigeze gutuka urupfu ngo rupfa kare, icyakora yari amabura kindi kuko nawe yari abizi ko ari yo nzira ya twese. Gupfa si igitangaza nubwo ari bibi cyane. Mu Rwanda uyu ni umwaka utazibagirana mu mitima ya benshi, cyane ko aribwo abarimo Nyirasengiyumva Valentine wari uzwi nka Dore Imbogo, wasetsaga benshi, yitabye Imana. Harimo umuntu wari ukomeye cyane, Pastor Ezra Mpyisi, wakundwaga cyane. Anne Mbonimpa wari umukozi wa Ferwafa ndetse n'abandi. Umwaka wa 2024 uri kugana ku musozo, nubwo wagize itandukaniro ry'agahenge ugereranyije n'imyaka yabanje nka 2020, 2021, yabaye icyorezo cya COVID-19. Urupfu rwo rwabaniye abanyarwanda pe. Ni umwaka watwaye benshi mu bo twakundaga, uhereye mu ngeri zose z'ubuzima: abanyapolitiki, abahanzi, abakinnyi, abacuruzi, abahinzi ndetse n'abandi. Muri iyi nkuru turagaruka ku byamamare twabuze muri 2024. Turahasanga uwo bita Dore Imbogo. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Pastor Ezra Mpyisi. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Kelly Satona. Ku mwanya wa kane turahasanga Ambasaderi Mukaruriza Monique. Ku mwanya ukurikiyeho wa gatanu turahasanga Anne Mbonimpa. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Martin Mateso. Ku mwanya wa karindwi turahasanga Dr. Adele Zirane. Ku mwanya wa munani, ku mwanya wa 9 turasanga Mukonya. Reka tugende tukubwira ese ayo mazina twavuze, ese bakoraga iki, bari bashinzwe iki, babayeho bate ku buzima bwabo. Nyirasengiyumva Valentine wamenyekanye ku izina rya Dore Imbogo yitabye Imana kuri 27 Nyakanga 2024 aguye mu bitaro bya Kibuye. Uyu mukobwa yitabye Imana nyuma yo kugera ku bitaro, abaganga bakagerageza kumuha ubufasha bw'ibanze ariko bigasoza binaniranye. Amakuru dukura ku Inyarwanda yabonye nuko nyakwigendera yari amaze igihe arwaye indwara zifata imyanya y'ubuhumekero. Yari amaze iminsi arwariye mu bitaro bya Kibogora i Nyamasheke, ahava bamuhaye transfer yo kujya kwivuriza mu bitaro bya Kibuye. Ubwo yari mu bitaro bya Kibogora, hari amajwi ya Nyirasengiyumva yagiye hanze avuga ko yabanje kwivuriza mu mujyi wa Kigali ariko akabona bihenze cyane, biba ngombwa ko asubira mu rugo iwabo mu cyaro kwivurizayo. Icyo gihe yagize ati: "Ninagaruka i Kigali muzansabire imbabazi abo nahemukiye, kandi ninagaruka muzansezere neza." Nyirasengiyumva yiswe Dore Imbogo biturutse ku ndirimbo yaririmbye, aho inkiza yayo yavugaga ati: "Dore Imbogo, dore Impara, dore Imvubu, ngira ngo abenshi murayizi cyane. Yamenyekanye cyane kubera ibiganiro yakundaga gutanga kuri chaîne za YouTube zitandukanye.
gusa twabwira umuryango we gukomeza kwihangana kandi tumwifuriza iruhuko ridashira. Reka tujye kuri Pastor Ezra Mpyisi wabaye ikimenya bose. Umukambwe Ezra Pastor Mpyisi wakunzwe na benshi kubera amagambo ye y'ubwenge, yatabarutse afite imyaka 102. Pastor Ezra Mpyisi yatabarutse mu minota mike ishize kuwa gatanu tariki 27 Mutarama 2024. Aratabarutse pe. Mu kanya gashize ni amagambo Inyarwanda yatangarijwe n'inshuti n'umuryango wa Pastor Ezra Mpyisi wakoreye Imana mu mbaraga ze zose kuva mu busore bwe kugeza ku munsi we wa nyuma. Pastor Mpyisi yabonye izuba ku ngoma ya Musinga ku itariki ya 19 Gashyantare muri 1922. Akaba yaraburaga iminsi 23 ngo yuzuze imyaka 102. Yavukiye hafi y'Inyanza ibwami ku marembo y'u Rwanda. Yakoreraga umurimo w'Imana mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ni byinshi azibukirwaho birimo kuba ari mu bashyize Bibiliya mu rurimi rw'Ikinyarwanda, kuba yarabaye umujyanama w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, kuba ari we Mudiventiste wa mbere wabonye lisansi, kunyomoza bavuga ko nta muntu urarenza imyaka 100 n'ibindi. Yari inzu y'ibitabo n'umugishwanama ukomeye. Pastor Mpyisi kandi akenshi na kenshi yagiye yigaragaza nk'umusaza ukunda gusetsa cyane, aho abanyamakuru iyo bamuteraniraga ababaga bamukurikiye basikaga imbavu hafi komoka ku mubiri. Pastor Mpyisi yabaye inshuti y'urubyiruko, aba inshuti y'abasaza, aba inshuti y'abana, aba inshuti y'abakecuru. Twamwifuriza iruhuko ridashira. Reka tujye ku mwanya wa gatatu twabonye Chelsea Tona. Uwanjye Chelsea Tona wari umwe mu baririmbyi b'inkingi ya mwamba w'itsinda rya Healing Worship Ministry, akaba n'umuvandimwe wa Umunyana Shanita wegukanye ikamba rya Miss East Africa 2021. Yitabye Imana kuwa 3 Ugushyingo 2024 afite imyaka 23 gusa y'amavuko. Inyarwanda yabonye amakuru avuga ko kuwa 5 tariki ya 1 Ugushyingo 2024 Chelsea yijihije isabukuru y'amavuko, hanyuma inshuti ze zikomeza kumufasha kuyizihiza kugeza kuri iki cyumweru cya tariki 3 Ugushyingo 2024, aribwo nabwo yasohokanaga n'inshuti ze. Ubwo yari kumwe n'inshuti ze yakomezaga kuzibwira ko ashaka kujya kwifatanya na korali. Mu gihe yiteguraga kugenda abanza kunyura mu bwiherero, ariko inshuti ze zakomeje kubona ko yatinze, zitangira kwibaza uko byagenze. Bagiyeyo basanga niho yaguye. Muri babaje. Reka tujye ku mwanya wa 4. Ambasaderi Mukaruriza Monique. Ambasaderi Mukaruriza Monique wabaye mu nzego zitandukanye nkuru z'igihugu yitabye Imana azize uburwayi. Yaguye i Buruseli mu Bubiligi aho yari amaze iminsi arwariye. Mu ntangiriro za Werurwe Perezida Kagame yari yamuhaye inshingano zo kuba ambasaderi, ambassador at large, ushinzwe gahunda zo kwihuza kw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Yari asanzwe akora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ari umujyanama. Niwe wabaye minisitiri wa mbere w'u Rwanda mu muryango wa Afrika y'ibihugu b'iburasirazuba EAC. Izo nshingano yazikoze guhera 2008 kugeza kwa 25 Gashyantare 2013. Mukaruriza yabaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali hagati ya 2013 na 2017.
yanabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Zambia no muri Malawi. Ubwo yari avuye ku nshingano zo kuyobora umujyi wa Kigali kuva 2003 kugeza 2007, yari ahagarariye by'agateganyo umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Sudani. Mbere yaho yabaye umuyobozi wungirije ushinzwe ubutumwa bwa Afurika yunze ubumwe muri Sudani kuva 2004 kugeza 2006. Yari afite ubunararibonye mu bucungamari n'ibijyanye nayo, dore ko ari no mu bafashije gushyiraho ikigo cy'igihugu cy'imisoro Rwanda Revenue Authority. Yanabereye komiseri w'imbere mu kigo ushinzwe ubugenzuzi bw'imari, nyuma aba komiseri ushinzwe imisoro y'imbere. Mukaruriza kandi yanabaye mu buyobozi bwa banki ya Kigali, aho yakoze nk'umugenzuzi w'imari, nyuma aba umuyobozi mukuru w'imari mu kigo cy'imfubyi Village des Enfants SOS Kinder of International Rwanda. Nawe twamwifuriza iruhuko ridashira. Reka tujye kuri Anne Mbonimpa. Anne Mbonimpa wari umukozi muri komisiyo ishinzwe iterambere ry'umupira w'amaguru w'abagore mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, akaba yaranakiniye amakipe atandukanye. Yitabye Imana ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu tariki ya 9 Ugushyingo 2024. Amakuru avuga ko Mbonimpa Anne yapfuye urupfu rutunguranye kuko atari arwaye. Usibye kuba Anne Mbonimpa yari umukozi wa Ferwafa mu bijyanye no guteza imbere umupira w'amaguru w'abagore, ahubwo yanakiniye mu makipe atandukanye ndetse aba n'umutoza. Yakiniye amakipe arimo Bugesera Women Football Club, Ruhango Women Football Club na GS Remera Rukoma. Mu mwaka ushize yari umwe mu batozaga APR Women Football Club, bayifasha kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Nabo tumwifurize iruhuko adashira. Reka tujye ku mwanya wa gatanu, twabonye Martin Mateso. Umunyamakuru Martin Mateso wakoreraga umwuga mu Bufaransa yitabye Imana afite imyaka 70. Mateso wakoreye ibinyamakuru birimo Radio Rwanda, Televiziyo Rwanda na TV5 Monde. Bivugwa ko yitabye Imana tariki 20 Ukwakira 2024 ubwo yari yaje mu Rwanda azize indwara y'umutima. Radio Ijwi rya Amerika ryatangaje ko Mateso yari yaje mu Rwanda kwizihiza isabukuru y'imyaka 70. Martin Mateso yari atuye mu Bufaransa, aho yageze muri Mata 1994. Na muhanga Ningi Manuel wakoranye na Mateso yigeze kuvuga ko Mateso yakundwaga cyane kuri Radio Rwanda kubera uburyo yavugaga neza Igifaransa. Numwe mu bakoze umwuga w'itangazamakuru ari n'umuhanzi, aho azwi ku ndirimbo zakunzwe zirimo Viviana, Amagorwa yo mu rugo n'izindi. Reka tujye kubita Dr. Adel Zilane, uwari umutoza wongeraga imbaraga abakinnyi ba PER FC. Umunyatunisia Dr. Adel Zilane yitabye Imana aguye mu rugo iwe kuwa 2 Mata 2024. Amakuru dukesha Inyarwanda ivuga ko nuko uyu mutoza yitabye Imana ubwo yari mu rugo iwe, aho abakinnyi na staff babibwiwe ubwo berekezaga mu myitozo kuwa 2 bagahita basubira iwabo. 2018 Dr. Zilane yatwaranye na Simba FC igikombe cya shampiyona no muri Community Shield ari kumwe n'umutoza mukuru w'Ububiligi Patrick Aussems. Mu mwaka wakurikiyeho wa 2019-2020 yatwaye ibikombe bitatu birimo icya shampiyona, igikombe cy'igihugu na Community Shield ari kumwe n'Umubiligi Steven van de Broek. Uyu mutoza yakoranye kandi n'Umufaransa Didier Gomez Daroza
2020-2021 atwarana nawe ibikombe 3 birimo icya shampiyona cy'igihugu na Community Shield. Yatoje mu yandi makipe nka Etoile Sportif du Sahel y'iwabo muri Tunisia, Al-Ain yo muri Arabie Saoudite, Al Wahda Sportif Club yo muri Jordania n'ikipe y'igihugu ya Mauritania. Yitabiriye igikombe cya Afurika cya 2022 muri Cameroon. Reka turebe ku mwanya wa 8 tuhasanga Mungo Gitiada Vingore. Umutoza Mungo Gitiada wamenyekane cyane nka Vigore, uzwiho kuzamura abakinnyi bakiri bato mu mupira w'amaguru, yitabye Imana nyuma y'uburwayi yari amaze igihe kirekire arwaye. Mu mwaka ushize 2023 nibwo amakuru yamenyekanye ko uyu mutoza afite uburwayi bwo kubura amaraso na hepatite na hepatite C, kugeza ubwo kuva mu nzu byabaye ikibazo gikomeye. Ubu burwayi bwagendaga buhinduka kuko rimwe na rimwe akaguru kamwe kagiraga paralize, ikindi gihe kakabyimba. Nk'abandi barwaye bose ngo iyo babonaga abamusura bakamuganiriza yasaga n'ugaruye agatege, ariko nyuma bikongera gusubira udubi. Inkuru y'incamugongo yamenyekanye mu gitondo cyo ku wa 4 tariki 12 Nzeri 2024 ko uyu mugabo yamaze kwitaba Imana. Vigiri n'umwe mu batoza bakomeye mu karere ka Rubavu, wari uzwiho kuzamura abakinnyi bakiri bato abakomeye bakavamo abakomeye cyane. Yakiniye Etincelle FC iyishingwa muri 1980. Mu Rwanda hari amazina y'abakinnyi bakomeye bamunyuze mu hari abakinnyi bamunyuze mu biganza bakomeye cyane, harimo Niyonzima Haruna, Tuyisenge Jacques, Bizimana Djihad, Hakizimana Muhagiri, Nizeyimana Mirafa ndetse n'abandi. Reka tujye kubo bita Mukonya, myugariro wa AS Kigali, aho yikuye Jean Paul uzwi nka Mukonya, yitabye Imana nyuma yo kugwa mu kibuga agonganye n'umunyezamu akamira ururimi. Ni inkuru yamenyekanye ku gicamunsi cyo kuwa 6 tariki ya 6 Nyakanga 2024. Amakuru avuga ko umukinnyi yakinaga umupira bisanzwe imageregere agongana n'umunyezamu amira ururimi, bagerageza kurugarura ariko birangira yitabye Imana. Yahise yiruhutanwa cyane kuri CHUK, ari naho yaje gushiramo umwuka. Mukonya yakiniraga muri AS Kigali, yagiyemo avuye muri Kiyovu Sport nubwo shampiyona ishize atabonye umwanya uhagije wo gukina. Ngaye nguko rero abantu twabuze muri uyu mwaka wa 2024. Reka tugaruke.